Ортосколатын администрациятын, профкомун атыттан, ис-сираппидеттен долгуян, көрен көден тұран. Саңа 1997-те тоғын ағыз, үйрек жыла сағаламытынан итетік істеңнек әғарды елбен көңілі. Бұл кавары білербет күрдік 1997 сыл бұл бейге осколлар бұтығар сүрді ұлақан сол талақ жыл. Ол күрдік Саха Республикатын президенті Михаил Ефимович Николаев жағалынан 1997 сыл үйрәғари сылын бұғытынан салғы ұтылдар. Бейге наммыт ұлығығар үйрәғари сағаламыда сүй сүрбе 5 сылдағы юбилейін әме бұйыл бәлетек бет. Манытағынан бір дойгылақ бұд. Партийный, государственный, политический деятель Максим Кирович Аммосов сүй сылдағы юбилейін 1997 сыл бүдәйін күннергерін бәлетек бет. Onun büyüğü bu ülkelerin duran öğretmeciler, üç sürden bakanlarından ordu gündü, össe sülü olar. Büyüğü yürekçiler barı bilen bir kurdum, kekke olarılar boltadan astılar. O kurdu büyüğü yürekçiler beymitos kolaptılar, 12 klas komplektleriyle. Mana dahanan bege bastığı klas bıdıgar sürbe 2 öğrenetçi an bastan oskola anınahan klaska kireri durallar. Ondan ege 90 kıtığından doğudatan duran oskolaga bastığı klaska kiri tuhunan direktör birkehin ağan birer köngülder. Приказ 01-23 от 1 сентября 1997 года по Хатрыкской средней школе имени Максима Кировича Аммосова об открытии нового учебного 1997-98 учебного года. 1997-98 учебный год в первый класс Хатрыкской средней школы имени Максима Кировича Аммосова принять следующих учащихся. Слепцова Игоря Анатольевича, Данилову Салиму Алексеевну, Данилова Леонида Алексеевича, Дьяконова Аяла Викторовича, Крепокорницына Александра Александровича, Лукинову Намыну Ивановну, Новгородову Ксению Геннадьевну, Наговицыну Александру Петровну, Абутову Джулию Егоровну, Потапову Ольгу Николаевну, Матвеева Романа Романовича, Игнатьеву Марфу Васильевну, Подоксенова Сергея Анатольевича, Петрову Марию Павловну, Попова Гаврила Гаврильевича, Романова Иллариона Григорьевича, Рехлясова Аяна Вячеславовича, Попова Саяна Руслановича, Слепцову Анну Алексеевну, Слепцову Алену Николаевну, Сидорову Анну Павловну. В классе назначить классным руководителем учителя начальных классов Потапову Алену Николаевну. Ubastığında bastığı klası öğrençlere. Ösü tübül ehegini olakbutular onluğular kere beliye güngüdünen. Bıyılgı yılga oskola gitbek üdüye güngüdünen iş sürahbetitten eğardedibet, oğanla öğrenbili artığın öğredebayan, siti hokku jöngolan, uluhan jöngolarını tıkarıp aldığı talabıt. Эванделин Терги, учат специалиха, администрация представителя Алексеев Георгий Гаврилевич. Күнді учиталлар, оғылар ғонда түріппіттер. Мен егіне администрация адыттаны
Dedik istendik bu belekinin adliyatını mağara. Ondan bu yılgı bu rezultatlarından, abituriyat operasyası rezultatlarından öden kurtakana bu yıl süsürbe iki oğa ürekka kediler, ürekka orta ürekka oto taraflarına kedi. Onun bu yıl olsanan ürekka kedi yaptığı kıtatta Ege onun oğullar beyat öttügütten ürekka kıhallanır biliyetin diringetengin ürekka kedi kıdın nada. Uçutanlarga, onun oğullarga, bu yılgı ürak yılga buraların sitehileri bağıramın asibiyeti anlayacağım bağıram. Beylerin müzikalli akıbdelerin tenderleri behis bu klas öğrençlere Katya Tatarinova, Alona Parnikova, Sargı Aşep. Mangnayga klaska yörene kipeti oğulur budun, yürek bastıkı ıllıkların ıyan berbeti, kırıçanları erelleğ doğurdara, Hatırı Goğusadın iyideçide Ekaterina Semyonovna Zdravняева atarır algıstılın dediğe. Obastollar, çutallar, öğreneciler, törepütler, bugün örek jılahıllar brahininden bilgi gününen sürekten istinlik adilibin köngüllen. Bugün sürdağ dolgutulaq gün bihigi kıraçanlar bud anlanay bilik yen anın arayan oskola öğreneciden ürdük atı ılar ürülaq oloqturugar bir çağalgay günlerinden kinileri sürek biditten istinlik adilibin. Ona bağırabıd oğulur budugar bu bilimi sürdağ edebilirler, kim bilini iddiğlerine üçgöydük öğrenen doğumaydık ulardan kim bilirler, sebepmaydılar, tuygun deredekler oğulur öğrenen belerin iyi duyularına doğular ular kallarıga esirem kütten bağıramı bebit algıstır budun edebit. Öğreneci adın olalları garı, öğreği bahılıları garı bağıran, ecidi, ubaydı, sılastık görsüyoktara, eğatte dılın terdiyoktara, 11. klas öğrenicilere.
Күндü саңа оскола борогуна атылдан келбелит оғылар. Бүгін әйіға өріләк күн. Бүгін әйіге оскола класс, манлайын класс өрнәтчерін атын сүген тұрағын. Сұрға жәмәкке чехінетік ұқтыбаққа өрәне. Бағарабыт үшіге өрәңі айымылақ үлене. Әғардені күтті 11 класс. Kolbanya. Sana kolbaton. Bitti de. Terpidaktan atara artistundan aldığı aksini avakasında nakabitsina. Bastante pequeña, es que uçakları, telefitleri, kurulun yerde katılar arasında. Akıllı onun arasında. Bare manleli klaslı yerine gitti doğru. Onunla hatırık orta skolatın öğrenicilerin, törepitleri, bir görmediği kollegaları, bu kabarıkın kırcağız, veteran müzikaları da aktarıktan sana yörek sıra sağlamakla ikitik istemlik ağırdadıkın kömürler. Bu oğulları diyemede bilgin yörekte ağır bolmakatına anır astak, anır tanastak, Jonu sergeni kütte tene hücret yaptan yaptır. Oli'nin kıtatın çöldü verenin jet. Anı beytin ilintilikler olarak diye kahanların ohunu üyelenme. Jonun sepetin samir, törepütlerin karıştığı kömüleher. Törebi çıkıyor olarak rahatlar diye o ohunu üyelenir. Onun oğulları diyemede hile uğukan sorumlularından yürektak jomboğanlık, Jonudun sergehatini itere atar. Doytuktun çeşideler sığılıtırlarından verenlerdik, beraberlikin körünen John Bollar'da turunardık bolları şuy buluyor pediyen. Sana abitinde terin. Onumden yakabi digen
bu oskola olurgan onna oskola direktirigen dari günü ilkiniz meseleye Doğan 2 yıllarda oskolunu bitirip doğular. Bu yıl bitirdiklerin 5 ülkelerin oskolaların pahılar belirten astılar. Onun oskolalarıgar bu semel belakların hallardılar. Dinleri bitti oğa sağın bilge tarpıt. Kırıklastaki bilge verimli tavarıslara kuduhunu bulbut. Kudurluskunu yokuskada kudurluskunu üçüncüsünü bitirbit. Banyer bilasıp uruhidağıt. Üçgeyken hakkınatın belak hallardıkların tuttarardım konular. İki bilginin oğakka sıkı karama küstürapı olarak yürütülen ülkeyden beni aynı kapatırın kurban sabahı olunca çokturan köyünlerin oldu. İlgininden bu kırcağız boş olarak öpsüldüler bir uçutal birlikten baranlara ol taçanı gördüğüne atlası var. Manno olur budun, manno ileride sıcağı çürecek sanır. Onun ekini gitten kırdıştı bu kıraki semerle dakpin. Oskolağa bırakınlıklarga, vacitlerin kendaklarına, sürekli yunuklardan adı bulagen, iki sürekli vazadının belakti oskolatıgar. Onu tutturar mümkünler. Ona verenekçilerge, uçlarlarga, dörekçilerge, barı oğlak bud, üçüge yön boğalarıgar, küslerin oğakların urdunlar, barı ille, üçüge yolda bayılı dolaktak bolundan diyen bağa hanatın tiyetlerigen, miyitten kırdeşti onu iyağa tiyetlerin. Çoğunla bu yıl bu diyağa üçüge öröbeydak bolun, oğlar bud naha çünkü verenenler evli yırakka ciddiler. Oskola barı yörenekçileri uçuğutalların ıhıtteleri görüntülü verebil, il sübet salayakçıdıgar Ula Ivanova'ga. Дорогие ученики, учителя, работники школы и родители, от всей души и от имени их себя поздравляю вас с праздником 1 сентября. Ведь один кто-то впервые переступает порог школы, и кому-то, точнее выпускникам, этот праздник в их годы последний. Но мы все открываем двери нового учебного года. И я хочу, чтобы в этот учебный год мы все хорошо учились. Исправили плохие оценки на хорошие, а хорошие на отличные. И, конечно, желаю вам здоровья и будьте прилежны к учебе и к работе. Спасибо. Игорь Николаевич Сабарина. Индома. Это ставлна, ура ставлна, это эхигине, патрульные люди, жахатинары, дюймы, эмия, сама юракыларылыгынан икекимистин агатылыгын көңүлдө.
Ehige bara belli kurduk beygi yüraqla sümken maqam yaqaq kalabiyya dağlarda yıllar. Ol kurduk beygi namulu var yüraqla da şu yaşında yepyeni yaqtaqpet. Onu tahanan beygi Respublika Prezidenti bilen beygi yüraqla tümükten yaqtaq. Wonna bara saqalada bilgi bir aylıktır beygi bilgiler bilgiler Vakilnya gondasnya dia maksudnya bisa mengusap susah kalau ia berikan itu kita. Orang dia bila kita bertiga sekolah tu kalau bolon, universitas kita bolon, itu apa cakap semua. Orang tu bumi orang tu dengan ini, bukan kalau ambasar sekolah berapa kita ada, dia kerjaan kita tu kerja kerjaan Beler kerja tempat pada kerja kita dah sudah ini sebetulnya kita cukup dengan kita ini dua hari biasa. Tapi mungkin orang terlalu jangan pindola. Jadi sekarang seperti berada jam bulan seperti berada bulan ketna dia terlebih nih kita urus betul ini 10 kawan dan sebenarnya nak tak. Kemudian dokter kami itu dia kau kita Terpetan kita, ujulan kita, kita bahas kita. Kayak akses tunai, ini kita akses tunai itu ular penting banget karena kita bagaimana macam. Wanita begitu banyak orang terus bagaimana macam ya kan. Ini rakyat kita pada kalau kita ini ujulan kita itu tahanlah bunyi. Terpetan kita, kami orang itu tahanlah bunyi bagaimana macam. Wanita juga itu sebenarnya telah menghilangkan jawatan akses penanganan dan ehliakat pada rakyat terhormat. Tapi ini tidak dalam maksud ini semua pertanyaan orang terdapat orang yang semula unih sekolah kejikiran sekolah itu terhormat. Tapi seperti itu orang cerita karstang kerana terhadap Rahman, Marajaman, Gojahaja, Hidya, Bars tu pilih dulu aku dilihat ke masih kiri amusan mesin itu. Tak mana tahanan English sekolah elektrik kami dia. Bu masih kiri bikin bayar tu sama orang. Kami akan teruskan. Baik-baik urus wasenan merakam jumlah ipkat tiket, mahu sesuatu rakyat merawat hisnya sekolah wiranya kehawak polan ipkat sesuatu baik-baik merak pendidikan kaya nak buat kakak. Itu bila tu hendak merakan, Allah sudah terlihat apa? Ini sekolah atul mana tuakah? Apa ni sangat terus terawat 1 million semula. Jadi kalau terawat sekolah ini maksimum masalah dia, onu kacibet sekolah kaya ni 4 bulan, ya kalau asyik pendidikan benar, lalu kenapa nampak beliau kamu tu orang mana kita kali ketiga dia kami ibu kasihnya kerja ni awalan sekolah anak sayang dan nyakit yang elemen. Kawan lagi pada kerja kemudiannya, ilah dia yang kerja seperti ini. Слово для приветствия предоставляется учителю-ветерану, учительнице начальных классов Татьяне Георгиевне Атласовой. Уважаемые мои коллеги, дорогие ученики и близкие сердцу стали жители Шатырского населения. Поздравляю вас всех с началом нового учебного года. Желаю крепкого здоровья, успешной работы и учебы.
Я в Катарке прожила очень много лет, сдружилась со всеми жителями, и у меня надолго теперь останется в памяти Катарыкская школа, родная, близкая к сердцу. Я с хорошим воспоминанием всегда буду думать о своих коллегах, от которых никогда не видела ни плохого слова, ни плохого поступка. Все всегда относились ко мне с большим пониманием. И вот в этот радостный день я поблагодарю всех учителей, всех жителей села Катарык. А учителям начальных классов я хочу на память подарить магнитофон. Уважаемая Татьяна Георгиевна, огромное вам большое спасибо. Желаем Татьяне Георгиевне счастья, здоровья, долгих лет жизни. Спасибо. Музыкальные академические Афанасий Иннокентьевич Татаринов. Адриан Туран. Умну аптына сколовын ден өрөмө амын. Астила дели бадавани сила, арайми нунну бактино сколаби, амаки махтиба боло, ирепи тосколати учутали, амаки Хайдахден мақтан яқпын билбеппин, вереппин учудал жанарбан. Хайдахден мақтан Оню ахбараны көрүдөр бит чумпурда, урок болтун санатанын кең класска ыңырда, чугдарар чоранчыкы, лыңкыр көмүс чоранчыгы. Ого аймак сүрен, о юрүнен долгутан, били көрүү беретини, беттик таба ыйталан, күнүн айы ылыгын, лыңкыр көмүс чоранчыгы. Бастыкы чораны чугдарда тыгытыктара, Махнеги класс öğrenci Аня Сидорова, онна 11 класс öğrenci Илья Ершов.
sana üyerekçe sağlanır. Ötüktollar bir dönülatlardı, toplamlar türüpütteki, baskılar uçuğutlarının erenleri, bazı sanaların cüret vermekte, üyerekçin ülkelerini bilgilerin, Oskula büyük ağırlıklarına göreleri yere bakarız. Bilgin ehmini, bilgi günleri anımla donlayıkı uroklardı, ağıtlar sanıyor çuğdoklardı dinir allar. Dağıtlar dağıtların mantıklı klasları, klaslarında adamlarına bana baba. Класс Мария Васильевна Маркова.